Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Riu Wamuratha uria ni women rep Kiambu County ni amukirite ndeto ino ya guthondekwo giikaro ya guthikiriria witnesses in the case of Jeff Mwathi, na ngoro yake yonania uritu orohonania gikeno giake. Wamuratha was among atongoria a gisiasa guku bururi-ini aria manyitanirire na family ya Jeff Mwathi gwetha kihoto kia mwana wao. Wamuratha ni atambura magoti guku bururi-ini ni undu wa itua riu rieru riria augite ni rikuhe aciari a Jeff answers cia kiria giakihanikiire mwana wao utuku ucio okire kuhuruka. Akionania gikeno giake, Wamuratha ugite itua riri ni kihoto kinene kuri atimia aria matete ciana ciao na njira ya kuragwo na aria moragite ciana ciao makaga kunyitwo na magathie na mbere mari very free. Wamuratha ni atambura nyina wa Jeff Mwathi muno ni undu wa uria atatete mwihoko thutha wa andu gukorwo magite mwihoko na bururi gute mwihoko riria maundu monekanire ta makinya muthia, no nyina wa Jeff ndaiganire gute mwihoko wake na arathie na mbere na gwethana na kihoto kia mwana wake Jeff Mwathi. Akenya ni makenio ni mawoni ma Wamuratha na mamunyita mbaru na njira nene muno, mari na mwihoko ati rita riri kihoto kana uma ni gukorwo kimenyekana kiria kihanikiire Jeff Mwathi utuku ucio akihurukire na mwiri wake ugiuka kuonekana kiroko ukigwite thi wa apartment iria muini DJ Fatso aikaraga. Turathie na mbere na kwihoka ati justice will prevail na uma ni gukorwo ukionekana. Make sure ni turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching, tucemanie in our next one.